Asenabrampa case number 1. Richard Dankwa, and you know free by quadra so. One urban who couldn't do Victor Watson, or so and crying. Court! Richard had to say, So Yamiadum. By show Israel Bible, cry be focus ya casapra, question up Nibudia, and across open there. Me pe Bible. Okay, sorry. Me call Roman Catholic. You from Roma for much I say, Mebunu. Azabwa. But you me call Roman Catholic. Youth, no much I say, then youth. I'm in But you many youth. Now, what do you when you They may mass servants. How you mass servant you. Fancy Fato Babros way. Nabo din Richard Dankwa. Richard Dankwa. Inside that Bible is so. Inside that Bible is so. Sasama me bekin. Sasama me bekin. No create true do. No create true do. Minitro. Minitro. Unyame boame. Unyame boame. Richard Sambe na isi. Pacho me mami ewu last year na oba be kono. Okache me ze me papa bi ho no ma. Fiti say o me be sie ne on hwe me krada. Na wunyini no na unso papa no hwan. Pacho za papa na. Mentiase. Na o maame yare. O yare. Joba ohun so obewu no. Debi. Onyari nyina me so nyina okache me ze me papa bi ho. Wo papa bi ho a. Yes, like o papa. Me papa. Na wan hwe. Ah wan hwe me bisine. Kafra. Ai. Shonso. Ma try say menya no na me ne di nkomo. Ono a ebon enum ka say nka obesi di any taste. Papa na angasa. Ansa na wa accept you. Ansa na wa accept me. I really was same. But fiti on no maintaining kebi. And only many ne free crew akuzunzi yako ufre if we tetrimbo ntefufu. Tetrimbo ntefu e Asante region. Nzi yako ono ne papa birthday. Nzi yako Even say grandfather. Pachowani. Nzi yako na miko hono. And azi oni nuanom ne wa approach no. Me approach ye. So o ma me say ne papa no. My approaching several times. It took kwa o approaching a sign worker. Me approaching na me onye mami hu ba sa me na ne birthday no. And o ye mami hu say o ka che ni nuanom say sa asim ready o di kan ka say nya ne ba no nti ono ade why o is kania na. Pajo me say den ni. Ade na won forget. Nipa no ase onye interested. But ana still how pe say who say asam no kwaya me mobo. Oso on de nya ne ba no. Pacho han isana no ne ni nuanom ne kan to ti ewrati ti papa no way mjidi izo akra where di adwuma poti a o yedi minti na ono oni no o ba me ne wo nko a e pacho ani una epani me ma me ankasa de ne side me na me penyi eti sa papa na ma me ne wo wo pacho ani papa no so ono so woni ma papa no sisi woni ma minsa awasa worry na wo hye papa na wo tunu se wo yo papa because enipa de bia obehu bibi wo ho a ebia na se omu fie nipa kra e ka so obi hu obi fie saman wutimi hu se emri bi ye last born obeg na ye so no obi awo e no se akra na nyane ba ntimi call dan na kra na ba me ma me ho e na ma me se ama kra na obeg se nyane ba na yen ye nanso egu fom ye fa ye papa fie to apena me fra kra na so mra me hwa kra na apena me se he to fa kwasia me fra me nua no wa fa kwasia kwajo ba ubehu kwa chese ye nan pe ena oje akra no ko bi se kra we school am se we be university se it will be a fee will be wo hu abusuafo na utumu se umoja ana pacho ani because
me maame oyi titia and me papa no nso ye tintin ene no ye chimpo kra say enye me papa no na nka ye mfa me nto ono ne papa eno de nka hwe etimi de obi tu obi na enye ne ba na woni soa mo papa ne nua ma no ne ade ani ho me ba ko pe na minimum no omo nso make effort to be a pachoda bi to so soa ne ma wo bai me so ne ma o papa ne nua ba nyame nhira no na be mu afefe father na who how many years we 20 December 2 year adwuma you say because school who was saying more level 100 at University of Mines and Technology Krubeso takwa eti wan na ehwe wi me ofa nyame nhira no na ofa te se wo yesi an ha no because as o ha on say abet is as betray no so wo fa ehwe university na wo papa asabi wan hwe o a on person be accept you wetimi aka wo bra wo gina ho te se me de me se nya me ba no na wo guso hwe no so wo fa ne te be ne ya say be ne ya de ba on say you as o hwehwe na gide yin BB8 Richard BB8 misi en fa on say me ofa na wo hwe me no say papa no wo hwehwe no na wo akọhwe na na wa behwe wo wonya 20 years a wo maame a ene wo fa ma hwe wa ma wonya 20 years a wo invest no o hwehwe ne so papa na wa ya dwuma akọhwe na se wono abehwe wo a wetimi a make it clear say nya ne ba no so me hwe ne say on be hwe me na nya na wo fa hwe wo no o hwe me de ba wi aso BB8 misi edi na besie say wo fa ne bewu bra na nya no se no fa hwe no matchu una be ka kire no ana asem foforo acho asem na no ndi so pese de ne ye oncho mesre ma mo hwehwe ne ma me na mo fantu na one number on a number the phone na du afa the picture ma na nke mpa ne chew so fa picture ne to so ma ye Kevin ye mpa e bra yi chew ma Mr Victor papa die won sew ensani bi ani ensew no kra bi de da ho a on sew yo eja Victor Boatin we de boko nyabufu so enye bibia so na brantie se ne papa ne ho obenya wo se papa eye ne fe na ni beje ho enti wo de se wo ye be de ni na ye ni de ni no no hunu se nye ne papa ne wa ne conscience obeye free na wa hu se enye ne papa ne ho se ne papa ne ho so a wa hu se ne maame ewu ne papa te ase eti anya bufuo kura anya ne bone kwa so onya bone bia na emom o se ne maame se ne papa ne ho wonso se bi ompe ne ba ti e pa o chew se nka wo beti ase ama ye ne a ti ase na wo de kwa ni di ye ni no se enya wo ba no no a na ja watra ne baby why be men monyamfo wo hwa kra bra no so kro nyini wo hwa obi oni early 40s ana bibisa o saying what trend means you ana ebi a wo se wo maame because o me se me maame wo hwe ne sende ya access bra no ti ebi o se wo maame oba ya be trans na yo talk show ni wi na ye meto aso rich tana ha my lady